uphumelele. Phakama Nkosi. Fanele udumo. Father, we thank you. Lord, we bless your name. Njengakho uMoses owahamba nayo wamkhomba imangaliso. Baba, izwi lakho lisifundisa ukuba uma ikhaya lisuka umephakama nama-Israyeli. There was a song which was singing. In that time, that song, we are glad about it, song, my Father. Arise, O Lord. Let your enemies be scattered. We are singing this song even us today. We are saying those words. Arise. Let your enemies be scattered. In the name of Jesus. Arise, O Lord. Let your enemies be scattered. In the name of Jesus. Let them fail. My God. Let them lose power. Let them fight each other. In the name of Jesus. Pasakaya nasote. Pagamankos. Pagamankos. Pagamangoitwede. Pagamankulukulotamuke. Unyatelege. Ayikrishono yonke ya Satani. Izikani zonke zephuke. Ngegama likaJesu. Ziphuka phansi kwamanzi. Ziphuka eqeleni kwamanzi. Ziphuka olwandle. Ziphuka emkhathini. Aziphuke zonke ithali zababi. Let them lose everything in the name of Jesus. Let them lose everything in the name of Jesus. Yes, Lord. Simemezela ukwehluleka kwabo bonke abalwa nomsebenzi wakho, kwabo bonke abalwa nabantwana bakho. Simemezela ukwehluleka kubo, kepha ngakithi simemezela ukunqoba. Sithi ukunqoba, 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 ukunqoba. Asipani sonke simemezela ukunqoba. Asipani sonke simemezela ukunqoba. Asipani sonke simemezela ukunqoba. Yes, Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Ufanele udumo wena. Ufanele isibongo wena. Wena ophila phakade naphakade. Ufanele uphakanyiswa. Ufanele Nkosi ukhotamelwa. Ngoba akekho njengawe. Bakhona abanye onkulunkulu abakhotamelwa ngabantu. Kepha ngeke balinganiswa nawe. Akeke bafaniswa nawe. uNkulunkulu uyaphila. Siyabonga King of Glory. Siyabonga wena masunduza, wena owenza imihlola. Sibongele uNkulunkulu wethu ukuthi osokhona la. Father, we thank you. We bless your name. Let us celebrate him. Let us celebrate our feet in the name of Jesus. The name of Jesus. Yes, God. Thank you, Jesus. Angibingelele egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Yasimjabulele uamen. Nje jabulele uamen. Ongayenzwa isinqwabeni. Owenza ekukhonzeni uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah.
khona phambili u1 amandla angawakho nobungcwele bungobakho inkazimulo yakho igcwele amazulu kanye nomhlaba. Hallelujah. Inkazimulo yakho igcwele Jesus. Sanibonani. Siya evini la uNkulunkulu mama siyezweni likaNkulunkulu na kulesikhashana lesi. In the name of Jesus. Alawe bazalwane ukuthi siyevini angathi kahle ukuthi ijuka ushumayeleka ngoba ngiyahlanganisa sikuba imandi nemafutha but inkosi itawusita ngokusheshsha ke bazalwane sebayinile ama-announcement enhlitweni yami bekunala ukuthi baza announce ngokwakha singadetaili ngelabantu zabo asabenza ukuthi checka ebhukwini le-building nje ukuthi lethi kufanele teneke lediningi diningi kakhulu kufuna amathayela lamathayela la akhoza 100 and something thousand mathayela wodwa and akunabo Gabriel abatawaqhamuka bawathwele batawunika thina kufanele wonke umuntu abe kule ngcondo ukuthi siyakha nangabe basengcondweni ukuthi imali yajiwa la ngicabanga ukuthi batawuphenduleka uma babona insimbi dimali. Amen. Let us be serious. Hallelujah. Seqalile ke siyadinga ukuthi mina nawe nabantu bani sizame ukuthi siphelele emabhukwini lokuthi intene smart bakhuluma ngemali ukakhuluma ngokwakho uthole umjekiseti insamo ngasilungile nisaba keep imali umjekiseti insamo bazalwane sikhiphe imali siyakhale sanibonana and akunamdimoni akunadevil worshiper akunamthakathi akunanyanga akunamprofeti wakafibathini. Ngoba thina lithi lifuna uNkulunkulu lo sikhamba naye lavula khona kude laphinza vale uma sikholwa lokho akekho longafana noma aku high rank embusweni wasathane irank yakhe ihaya kulombuso manje kithi ilowa. Hey durutoyi matimona ivipa man ewe vulavula ngeririmo ra tilo lefa kutimona ra vipa tanise that language ya le kingdom ya vumnyama ina iflaka khula ina iflaka kuyaka na ifaka maboko la swamela ngwana wakhuluma futhi je wakhipha faba cheka mela tibukilana cheka me la tibukila kulakuthenga nakhipha ndichekela ukuthi akuma kuri ndingwethi tikweleta me ndikweleti tono nhlaka phindini dingwethi tikweleta me mana ndikweleti tikweleta kufika say automatically itingenela andingayimi lapha memezela timani manje siyendiswa seso memezela uthi mangu ya basara askipe no men language yamali senda mguguzela bazilaka yakha le sikani ukuthi tsanza kwemithi ngamula mwe you are rich. Hallelujah. Each and every man in every komaka imavuka mina ye enter something a different in life. Siketa ukuthi tsanza mina tsamia wabisiwa mizidlule lisane kabala bangwini. Hallelujah. Lokungaka utele sesu atateka siphepha ndibitsane kwakhe na ngwethini yikwena akutakana na unwe la kuranga khiphi imali ilanga tsaka le. Amen.
phela le amyakeli mina memuntu wabedluwa laya se uma lo una mindset akuri yo mfundisi no it's for us bangonje balachada nebona sintombazanyana sakusaseka la lo ufamba la nisiphosa sasele kodwa lesiphathana kumbe siyathana nesiphi lokhu sifaka indlela yakho sokudala sinamthando so labathi license labathongwana kozwa mina unabela umthatho mokuma license sana usimane shimashinto ngale sokhomelela amola kuthanda wena yengwe bathongwana ame ulamthando abe momela ngikhuluma na mina butwe ulakuthanda leya ya Jesus mthanda wehleleka yena leswa fama kuthatha ukatini ofaba ufohla wethama mdini yabantu ungangena ngakahle akunakhathe kwashwe wonke ukumthuwe emithini yabantu ngokusiya uyetshela ukukwalayo shibuyana mphunzi lokuri urwakhuluma ukuthi kanti kubitile anikuwe uranzithi urala kusile ngubitile la nje payizana ngoba kurami singene kati makaleta tinkinga ndamkomela ngoba mantombazanyana mandipho mona leswa maranzo leswa asifi akuna masira ovala bari masira maranzo urikathahlise isingatha seyela sifa leswa maranzo simele wemari libe mikulile la ora nemetsika khuluma nabantombazi nakwela bakhulu sakhotheka ukuthi mtshada mithi ngasikhane dzantwana ma Zwana lumamona babalungeso mama yakona shikwembu you know sesashkwembu asebesashkwembu abona shileshi lokhetha shikwembu anganishabela shona ikuteza lo ngisibona shima abantu totisulela bemingasuli nditotisule shileshi that's why abantu thini lapho weqhamala ngashibona shiminwala mina kukhoma ngumwe ndotisulela because bamani kubatele yini abasipili uwatha kanti mufule matifu kutokodele yini even Bible notithekela la alithi umuntu lokubona kuthenya nokukhomi Bible amen kuze kulabula mfana mwana profeta bari imani this young man akakerekela ma anzange ngibutisa anzamani mphile me arwa nje labantu ayibona lento ikhona la akhuluma nami ethamela mofe akwa thina stothatha lokhu sikubona labantu ababona lutho balele baba wazano bari baba man justice isathumela abantu ababona lutho besodweni bathi papa ungasekho mfundisi ngamuva kangqono the day bekana justice wasuka le uneto mava ingoma yiworship wasuka le justice wafika imala nina yendi lutho wababa maphephe ithe namunga uthatha thinto la bantu le Bible nalingsinzile ukuthi wena ungakethi uloliphakamisa mina into correct ngidawuthatha phela umuntu uthatha la ulibeka la ulithatha for your favor for your blessing ungathi ndomzame namfundisa umdlu no esinokuthiva ukuthi hayi kuphela ukuthi umubeke indzawo intaka uphamisa iBhayibheli yami umthathu ukuthi unyamile uthi la veji ungakhoma because ngayila kuba competition banqwani sebayakhoma kasi bathila veji as long as you're a smart person udibana na xikwembu tana laya urinza kutakatisiwa xikwembu swin'wana a mi nge swi kumi hi kukhongelo brother Phumu swi dyondzisile la ni mangala u dyondze swilo leswi nga swi tirheki because these are the young people
lava kufanele na kanjani va make sure ku ri swilo swa tshamiseka. Hallelujah. Adyondzisa avulavula the issue of saving. Loko a ta ximali avulavula hi ku saver, a hlamusela kuti i yini ku saver. Jesus, mana nkinga bazalwane. Ndi vulavula marito ya Yesu ku ri loko lava vo miyela ni ta pfuxa maribye a hi tinkonzo. Swi nga endleka vana fana va saver me va hata a va si va kona la kerekeni va le kuteni. Unfortunately ni vo fambela ni mfana ma xi ni saver mani mahlawule xo fika xi kuma mali va 22 xo teka nkonzo ya ku saver mani. And na namuntlha na riya a xikwembu ku ri ni kotile xikwembu. That young man hi ku saver khoma number 1. Number 1 u kume vanhu la va nga na mhaka vona swo vo chela ku tenta yena a tiyeta le njhani swa swi le Bibeleni swa swi endla. Phela van'wana va ta tshama kwala ku nga vona ku endleka nchumu hi mhaka ku ri a wu ti thintiti. Se ndi mfulelile bazalwane na nkinga ku ri munhu a saver xikwembu xa yena through me. Mara loko u nyamile u nga ni save until phela un'wana u tala kerekeni la a nga ngheni na xikongomelo xa ku tisola. Loko a fika la loko a ri worshipa u tsutsuma u ya laha u ye ku yimbeleleni. Vanghani va te va tisola se va ta yimbelele ye wo gijimela ka mike. Van'wana vana a wu nga va complete man, a wu nga va heti. Nkonzo leyi ya ku tisola yi balulekile ku ri every morning nghena nkonzo u ri la kerekeni na wehe u ri hosi u vulavula swa le mbilwini ya wena. A ni kahle ni na leswi na leswi mihleketo ya mina yi thinthekile, moya wa mina a wu le ka xiyimo xa kahle, ni kombela u ni pfuna leswi u ta khonsa kahle. Se ko swi endla ngi siku a va swi twisisi. You align yourself with God before you do everything. You need to align yourself. Maybe kana phunzula ni namuntlha hi 4:30 a ni ri la ni aligna na Xikwembu. Loko ni vona ni nga tisoli na n'wina ni hete ku tisola before n'wina a no va le xitayileni nota ni fika ni n'wi hosi hi mina loyi. Se na mkombela bazalwane ndiyafundisa ne. Loko vona kereke ya wena yi tlhela wrong swi lava u yi fundisa. Hallelujah. You know, unfortunately nkarhi wa hina a wu fambanga wa tele mara ke ngizoyenza mazubela ngesizulu ya lesi kade ngiyifundise ngifuna ukufundisa zona. I don't know that is why ngizakwazi ukuthi uzohlangana la because umoya kaNkulunkulu ukhuluma nenhliziyo yami ngale verse ngihlala nginalo la emoyeni wami. Incwadi ka Ecclesiastes 11 verse number 1 and 2. Benzothi mina do your things or do everything for your tomorrow. Haxa rifuwo ra wena elwandle hikuva endzhaku ka nkarhi wo leha u tlhela u kuma. Haxa rifuwo ra wena elwandle hikuva endzhaku ka nkarhi wo leha u nga tlhela u ri kuma. Ri hlayise etindhawini ta 7 kumbe 8 hikuva a wu tivi makhombo lama nga humelelaka laha misaveni. Other visions. Thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi ngokuba awukusifumana emva kwezinsuku eziningi. Yabela abayisikhombisa nabayisishiyagalombili ngokuba awukwazi okubi okuyakuba semhlabeni.
Another vision. Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Verse 2. Give a portion to 7, yes, even divide it to 8, for you know not what evil may come upon the earth. Another vision. Do good, whatever you do. After a while, the good you do will come back to you. Invest what you have in the Msanifunde the pencil back. Le vision yapizwa katika nanga. Do good whatever you go. After a while, the good you do will come back to you. Okay, go back. Invest what you have in several different things. You don't know what bad things might happen on earth. Alright. Inakuna je. Ngati kunyoze no mai. Or is it to read? Oh, is it to read it? Alright, let me read with this one. Give money to anybody who needs it. At some future time, you may be poor. At some future time, you may be poor. And other people will then give money to you. Verse number 2. You do not know when you will need help. So if 7 or 8 people need money, give it to them. Hallelujah. Amen. You know, the visions are not the same. But if I put my name to A1, low, you need to have put my name. If you have put my name to Moya, Sitola, each direction, Basamanda, Nipuloye for our tomorrow. Hallelujah. Ubam go to my food and Yaku verse number 1. Can you repeat that verse number 1? Not my food and Yaku, I don't go to Do good whatever you go. After a while, the good you do will come back to you. Alright, but now I must sing it. Kuna simisinto bazalwane it is azenzeki ngama miracles. Ukuthi ungahambi ePitoli uyothola ama miracles. Uyokwenza kwezinto ezinhle empilweni yakho. Ezinye izinto bazalwane empilweni yokuzalwana uyazibhakela zona ukuthi zibuye back to you. Noma uzokuba namatende kunezinto ezingeke zabuya back to you because when you didn't do good. Nikhona bazalwane. So uNkulunkulu ufundisa ukuthi as long siphila singabantwana bakaNkulunkulu we need to do good. Lona loya empilweni yakhe asho ukuthi nenza kahle na. Hallelujah. Do good. Kwabanye abantu nabaswenza njani in return awubabizi nganenzela lo. Umoya kaNkulunkulu will drive them to you. Noma kuse the same people but uNkulunkulu uzoletha abantu empilweni yakho abazokwenzela kahle. Because when you pay the impilo, you went kahle. Kunabantu abazofa basiqalekiso ngenxa ukuthi abakhoni ukwenza kahle kwabanye abantu. Umuphe komunye umuntu umfisela ubi. Umuphe komunye umuntu awufisa ukuthi kwenze okuhle. And letela kuwe it will flow to your children. Abantwana bakho bazosafara bangayitholi igudu. Amen. In the book of Psalms, I don't know whether it's David or the psalmist. Uti, vegimnan. Manje senenzekani? Sengimdala. Kusho David okuhambisana noNkulunkulu. Abona izinto in diversity
abona izinto ezimangalisayo uthi bengimncane manje senimdala angaze ngibona olungile, a good person who is doing good eshiyiwe ngoNkulunkulu. Mfana bazalwane, lo muntu olungile ureflecta uNkulunkulu ngokulunga kwakhe, uthi noma kunzima akamshiyi uNkulunkulu. Lebe ifuna ngifundise le uthi noma kufika isivumo kufika isiphepho lokwenza kwakho kuhle kuNkulunkulu kumlethela kuhle, uthi angaze ngibone uNkulunkulu leyo ashiyiwe. Angisho bazalwane, nabantwana bakhe basolana asikhulume ngiyakade verse musa ningabe smart. Okay, ngamanye amagama, when as a parent wenza kahle, you are making an investment for your children. Hayi investment yokushiya imali encane ebhenki uthi lokulofa batasala bahaya yo insongo leyo. Kuna a great and large investment ungayishiya abantwana bakho uthi noma sokuhambile ebhenki akunomali, but uNkulunkulu uzolilisa kubhenki yakhe to your children. Nikhona bazalwane, lesikwa bekufanele baswele, God will make sure ukuthi abaswele isikwa. Siyabona noma bathakathi bathi la bahlupheka lo sulabula basathi thakathi fanele ukuthela mathe edwaleni batokhuluma mara sinediri. Yuba wena as a parent, you prepare for your children, you prepare good things for your children by doing good. Sanibonani bazalwane, lento kwenza kahle yifuna bonke abantu abakholwayo benze kahle. Sometimes wenza kahle akuyonto elula, but wena wabizelwa ukwenza kahle njengomntwana kaNkulunkulu uyayihlola ukuthi njengenza kahle ezintweni zikaNkulunkulu. Kubonakala ngathi sometimes uma wenza kahle ngaseyimali, ngoba la sikhuluma ngemali, sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokwenza kahle ngale vision leya uma ungayifunda i-right ungashumana ngayo ikhuluma ngo-do good, but with this one iveza kahle ukuthi lana lo-do good ngemali, sikhuluma ngemali la ukuthi wena njengomntwana kaNkulunkulu uyekela kuba yingame, ngoba namhlanje usanemali awuqabanga kusasa. Ubungame bakho namhlanje kule mali onayo uyokuba isihlupheki kusasa. Amen. Awuloyanga uyahluphekiswa wena, ngoba lelithi give money ngolumi lasekhaya eNigeria, give money, hayi money. Give money to anybody who needs it, who is in need. Give money. Sifuna imali esolwe, give money. Umakhelwane udinga imali, unenkinga, give money. Sebenzisa imali. Abanye abantu baqala bazoba nemali ngesikhathi balokhu bayibeke ndabeke ebusisentana abanikela athi nje 100 rand abe ma 10 rand wanyanga yinkwayo ndanikele nje 10 rand wakunikela imaphasitula so wadira kahle mathe wakahle mara aqhaba na 10 rand futhi bane style uma babona ukuthi banikela ngo 10 rand uyazi ukuthi benza njani. Umenza solo 10 rand. That is why the Baba Bali man, as he man never snule before Spadek. We have to put it on 10 rand. If fish they as you would take very cold about Marafen, who fish and be a sass, who do when you get a 10 rand. After the son of Shobel, so shall I pass lately. And ngenzana bom layile ngahamba ngo10 manje abanye abantu angiyithengelele zi transparent noma ufaka isandla sakho sofika legcine mase ubona ukuthi kahle kahle kwenzekani nje kanifika lena ngusibonile manje ukuthi lezi zikahle ake ngami la ngizocela idonation phela abanye abafuna benze izinto ibandla ebazalwane
Kumele nje hambe ku rand itashaba manje kuumuka lo ungathola abazali benza nokuba umukile umzalwane nomzalwane akasize opportunity to do something. Uma ungaboni ukutshekile la lokuphukile ufika itolo bayishisa amafeni yekela kufonela chairperson kuthi ubona amafeni kashaba na thenga amafeni manje abantu bokuumuka bazalwane nje lokho yokho wena mina inkonzo le iyangivlaphisa. Hallelujah. Sikhuluma ukuthi give money ne? Yenza njani? Nikela imali. Give kusho ukuthi nika. Give kusho ukuthi and like I mean give limaza bongame. Once you start to talk about give ngame suya imali inkosi yami. Wathi umfundisi namhlo engenela imali. Man, nijondisa wena fakho your tomorrow must be better. Let's end up and nijondisa la akunaka nikoleta baba. Abakho. Let's end up and nijondisa. Yima laba kubona kemeke yale. Yima ihumelelile. Mhlola yakuhumelela imali ayikona kusilene. Sana kwala noma sofuna ube nemali kumele uyazila. Unokuya mfundisile. Because 3 days. You don't come 3 days. I should be getting to again. Once you come here, money, yeah, 3 days for what? For the man that will she come back. Eh, the man that will make we wait by the you give money. You give money. You get money. And Shagala over your. I need to must tunataka bangoni batongi ndo bakwema la abantu somuntu soyifora mfuma mina kula imbango labashitomisha bakhulisa kamanzi mabangalabi na yona kunikele. Hallelujah. You give money. Indaba yami namhlanje niyo le yokuthi ibandla likhululeke. Ilokuthi mina ngiyopeshana incane usubhatala ibhatheli phelile. Unesikhathi esinganani ukholo wena uthi pressure encane. Mphendule unesikhathi esinganani ukholo la enkonzweni. Mphendule wena othe yepressure incane man. Kanti uthumele ngoba ngikhuluma nomuntu okhuluma lokho. Mphendule unesikhathi esinganani ula. Wena othe yepressure incane. Una 2 weeks. Unesikhathi esinganani? Yeah? Oh, yes, right. Look this person. UJesu ngelinye lithi iBhayibheli laseThempelini anabafundi bakhe kwakumnandi inkonzo kwafika isikhathi sokunikela banikela bonke but kwaba nomama owanikela wathinta inhliziyo kaJesu. And that woman bekanamali bekanemali yokugcina futhi yokugcina ngci ingasiningi imali lemali yokugcina befuna ayisipele ukuthi ngizozama kusasa kuyingezela ukuthi beyiningi zothenga amatamatisi. iBhayibheli lithi lo mama no akayisipelanga wavuthuka nayo nale mali yokugcina ingasiningi waphalama waye ematshini uNkulunkulu bukaNkulunkulu uJesu bamtshela isitori sikalo mama. uJesu watshela abafundi bakhe athi yeyina mbona lo mama logqoke lopink loya lo gqoke lopink welidule limnyama unyambona lo mama loya baba lethi izindle phakathi enkonzweni ngicabanga ukuthi bebanikela amahlabelelo ichorus phakathi enkonzweni uyahleba utshela abafundi bakhe nyambona unikele kuthula kwabo kumnana Nkosi Yesu unikele wena njani unikele kuthula kwabo ikuba ukhiphe lesukele nzeka bilwe ye akanamaka kulokwamuka matamatisi matomana utashaba yini. Give money. Hallelujah. Give money. I'm telling you, Pastor, you are not going anywhere if money is a man. When you look season njengathi thina imali asiyisubject siyikhonzayo imali yinto yokusebenzela and uma fika isikhathi sokurelease imali uma ngabe besibongelela kahle kahle sisipositiona lesontweni bezothi akekho umuntu onganikela njengamla
bengizothi akekho. You know, because I understand the principle kaNkulunkulu ukufinyelela kuma level amakhulu ezintweni. That principle is strong. Give money. Akengiqede la. Give money to anybody who needs it. Give money. Give money. Ezongavuma uSathane akwenza isidila sakhe. And some future lela efundwe laqale lithi ikuleha kankane litheni ibukhale ne litheni lelithi at some future umunikela awunikele ukuthi uminyaka iphelile uhlahle emahle emehlo kwabanye abantu nabakunika ubunikelile esanthini inyanga iphelile nama bangikelele at some future, not to the end of that. Ngamena you are making a preparation for yourself ezintweni ezizayo. Hallelujah. Amen. Give money to anybody who needs it. And we need money for your work. Give money to the church. Say for the money work. Give money to the church. Give money. Nikana money. Come one itingaka. Ina sasa keleken. Itinga money. Hey, itinga money. Yola pesheni. Ina yenda yaka yeta. Dinga money. Oh, Jabot, and you must call me. Oh, you so nice and soon call me as well. Tigamaki. I would not think more than a falaka moon. Lord, and I'm going to suffer man his. Hallelujah. At some future time, you may be poor. And you must Pelamzu, Siala, this is Ufama Moga, Yuan. Munzu, Luia, Ungatukumba Ufama. Ukombe machombo famba hiyo. Sasa kombe tena yamata. Asi, how much? Yamata. Ile ingwe ya down. Yeah. Because the future time. So you think the upeni bona mtaba. Umaisiko step on kungu. No mungatia endele tena. Ako endele teki. Nikola basaba. Because umankulunkulu nga protect ama finances akho angeke wo protect ama investment. Give money. Jesus. Hallelujah. Ngoba lithi iBhayibheli ngelinye ungenze njani? You may be poor. Ngenza ngelinye ube kusimo sokuthi awusi right. In other times you may be poor. And other people will then give money to you. And the same people who give the money will come back to you. God will cause other people to come with investment, with money to you. Because alamani atita bantu ungasalwa titega away. Ngelanga nathi amadoda onke sukwale ezalasiya nikele sengimala ebasketing la. Ngibheka ukuthi madoda anikela kanjani. uNkulunkulu iBhayibheli lithi uzothinta abanye abantu. Le verse liqalisa le verse likaPsalms lokuthi abantwana bakho noma ngabe sofile angeke baswele isikwa sokudla ngoba wena usaphila wanikela imali kwabanye abantu. Bese uNkulunkulu wabantu athinta abanye abantu bese emzini wakho bazonikela abantwaneni bakho. Ngamanye amagama umunikela, you are laying a foundation yabantwana bakho yomndeni wakho ukuthi noma ngabe sowufile God will act for them. Because when Satan, you have given money to other people. Hallelujah. Sanibonani bazalwane. Phela uma ufundisa ngemali, umuntu uthola abashwabene ngothi bashwabene babana ma wrinkles ngathi bayaguqa. Bakugisa ngoba ukhuluma ngemali. Bathi ukhuluma ngezulu. Lo uconnected nezulu. Ngoba uma uhluphekile unganikeli, uphinde ukhalele lo nezulu.
Xikwembu so yini asibhalansi wenza njani wena uyabhalansisa so yini xikwembu but loko vana bhangi vona swa switukulwana swa swinhwanyatana hinkwaswo swi tlhela 12 years ku ya fika ka 21 years swo kumetela vanhu ene loko namusa mari ntasimaka yini ihlupheka sayingeni you are poor now ene xikwembu angokhongela unixisiwana xa wehe hosi ni twela kusiwana a xi nge tweli xi langusa hala ka profile ya wehe ku ri lwarilaka ku ri xisiwana i mani la ka imani nakutwa ku ri wa tibanga mani wa tibika mari umani emhakeni ya ku endla kahle swi kuma ku ri u rhandza ku rila u ni tinyimi ta ku tala mani hala bhukwini ra wena ku endla kahle a ku na nchumu phela u nga nghena moyeni u nga endla hinkwako swi nghena moyeni mali loko ku ta emhakeni ya mali a wu yi kumi ku nghena moyeni u yi kuma hi ku endla vinto saniboneni bazalwane uzoyingena noma ungayingeni ungafuna ukuyingena le uzoyingena Jesus endla kahle do good yabona nina bokuncishana angazi vele isiphetho seniso kanjani nina vele bokuncishana abokuncishana ngithi sinabo abekho la phela umuntu omncishana anganikela utohamba khulumela yonke le ndlandize likhipha amali yamagqina wathi bana balasondweni bahlupha bakhulumela uzuthinteka mali yami yagqina and mali leyo ayina mikateko haleluya ayina mikateko amuyikhiphe yagqina bethani ijonsa kunikela insako uloke nikela complain ayengicede la to good endla kahle verse number 2 mlalelo uthini you do not know when you will need help uthini you do not know when you will need awusithisha kwesizo ukusiziwa utasilava rini which means xikwembu xiva ku kuna nkarhi munhu un'wana u ta lava ku siziwa se loko u lava ku siziwa lunghisa namuntlha leswaku loko u lava ku siziwa endla kahle haleluya uthi uqale ukuthi unomsebenzi nyana ukhala ngalo uthi vele sitirwana xikwembu rin'wana me wena ku tiva wena awundiendela kahle akungeni xitirwana uma ngana ntirho lowu a wu umetile u tava ngaka u va ntirho wun'wana lowukulu hikuva ntirho lowu u endliwa hi munhu wa ku endla kahle to good noma umntwana esikolo ngizweni nabantwana besikolo akunamntwana esikolo olingana ngokunganikeli la kakhulu umntwana wesikolo ufanele ukunikela kakhulu ngoba uhambo lwakho lokudinga izinto lukhulu ufanele ukunikela ngaloko nakho itayikuma kwimali emapopo nisingethenga njani kwami and abantu besikolo bathi imali yakuthanathana kuthi sakuba makhe bakushayisa le laba kushayisa esikolweni batakudleka kusakala mpuphu ndirishala bayimali yabana labo sitsongana sinimali sitsongwana sinamali makufika lekelekeni asinyikeli sibe singena batsongana abatsongo bathi ulwamela last time bafuna bathi mali ndokanyike 25 rand malini athi kunabamano naba thobela lokho suyahuma kwindawo sokuthisa ukuthi manje kuthi indasiphame emadoda musimale ayiri yakunyikela ufika kukelekeni uyivithiza do good haleluya nje intshumayelo yakho namhla yole babamele kwakhona ukuthi makananya ukuleka manje lewe yikuba takhuluma Yesu yikuba takhuluma uthi usitho sorinjani wena la ende la wabona sokunjani inathi ngamula la ndibulabula ndifaka na do good ekambi yakho do good haleluya
le ila kuyaka ilaba abantu laba ngataendla kahle nalaba ngatahlakula uma tshama karawe ba ka hlakula ungathama mikateko ya lawo ngeyigungwe. Hallelujah. Hayi ngizogqetha la isikhathi vele ngenela singekho because you don't know ukuthi abana nkinga rini. Ichangani verse number 2 mama hlale uline rihlayise etindhawini ta 7 kumbe 8 hikuva a wu tivi makhombo lama nga humelelaka laha misaveni. Alright bon rihlayise ka tindhawini ta nkombo kumbe swingetshenge njani swi vula yini leswi vazalwana nyikela eka diversity of offerings. Give offerings to offerings. That is why loko ri tirha Xikwembu ri vulavula hi tithes and offerings. Not offering. Awu helele ndikholile la basketeni lokho khuluma imali othi wasetha futhi. Hlayise in other words nyikela la kufuneka ka bhobo ya kunyikela. Lokho kuma munhu ohlupheka nyikela. Lokho ari la kereke kulaka nyikela. Eti mali don't khombo kumbe makamahlela. Makamahlela. Tivi makhombo lama nga humelelaka laha misaveni. Alright. Tindhawu tingaki? Tindhawu ta 7 kumbe 8. Tindhawu ta 7 kumbe 8. La akuvulavuriwi hi tibanki la. Ku vulavuriwa hi banki leyi u hanyaka na yona. Banki ya wena i kereke leyi. Banki ya wena i vazalwana lava. Banki ya wena i vanhu lava va hlupheka. La uhlanganaka na moya wa Xikwembu ukuthita kuti bapfune. You know the Bible says invest to them. And this investment is not for FNB. Ayaka Nedbank, yaka Xikwembu. Loko endla ka vanhu lava la misaveni u investa ka njeni yangi famba salwana. Angifuni kusala ukuhlangana nani ni kwenye level ukuthi ngisi right. Sakufundzise kangaka. Sengifundzise kangaka. Alright. Sengiyathetha. Mara ngicethiswa isikhathi. Ngisamthanda abazalwane. Phela nizondana kabi nina labanye umuntu akufundzisa ngokuphumelela kwenu. Ngokuphumelela kwebatukulu benu. Batukulu benu bayophumeleliswa ngini. Hallelujah. Amen. Weba behle lafukana. Ayinesenze nekubona uphela uliqwabita ukuthi faka samantili lokuyimisa imnenge. Yeah. Uyima imnenge straight. Uyima imnenge la. Ivulavula ikuhumelela. Ivulavula yini? And lokula kuhumelela even ngabatsongwana bawe bakhomise imali lokubatha kerekeni. 5 rand, 5 rand, 5 rand. Lokuna 10 ya so. Usinika ama 5 rand suri 10. Iva wese utiva xihundla. Xakuri ma 5 rand awo ata swi tirhela ndzini mundzuku. Mikona bazalwana. A nge heleli namuntlha a nge khiphi mali ya kerekeni va nyika mara Xikwembu u ta endla ndlela leswaku vana lavaya a tisa vanhu va va nyika. Ibhayibheli phela nifundeka yona. Manje verse leyi naqala ku rita a wu lavi ku ritwa kwenu nga byelanga. A wu lavi ku ritwa kwenu swa hi me mfundhisi wa wena loyi nga ta khiphela Bibele leyi verse leyi swa ku la eka Xikwembu hi ya serious. Hallelujah. Ene loko endla swa sweswo usendla una ripfumelo usendla una yini una ripfumelo eka rito ra Xikwembu. U nga swi endli tanihi nawu wa le kerekeni swi endla hi ripfumelo eka rito. Hello. U swi endla hi ripfumelo eka yini eka rito swi le ku tirheni. U nga voni u endla njhe ku khapha ku ndime kwini se u khwacha u ririsa timali ku ndi ku vona swa ku nyikela. Swa ku na van'wana va bayisa u endla ngeni u nikelela mina. Give. Vana na ti-stream patterns stream patterns lava geography. Vana na ti-stream patterns leti ti endlelaka tona leti ti flow to you. Different stream patterns. And those stream patterns, it will flow to you. You are creating
foro maforo eko hambana hinkwawo alita mzungu kuri sita kamani sita kawe. Mwe mama business amapompo mwe mama business munhu wa business fana nyikela ngopfu loko ala kuvona business ya yena irana ina xikwembu. Loko mina ma business nyana ngimle mthwala uqasha la abantwana besikole kwanika mara ikuvona kwena yini uto broke uta nomba ka henhla kwa ina nchumu se kunyika ayina mole kunyika ma business lawa rike family ndi vulavula ririmi ra xikwembu. A ku na business ri nga fambisiwaka hi xikwembu eka mame. Munhu loyi a nga nyiketiki business ya yena ri ta helela eka yena. Xikwembu a xi nge pfuli timbhovo ta mabindzu lamakulu evuton'wini bya yena. Phela mabindzu lamakulu a sungula ka mabindzu lamatsongo. And the Bible says don't despise the small business. Oh, don't despise the small beginning. Which means greater things come from smaller things. Hallelujah. Each and everything though you enter in small, you enter in the way you quiet. Na unafumene. We must take the hands. The small beginning. Hallelujah. Amen. Okay. Samuel of Mir, chapter 24, verse 24. I 20 to 24. Mama Machalel, can you read it for us? Yeah, we 20. What make 24, verse 20 to 24. Say that. Oh, no, sis. Close. Loko arawana alanguta enkoveni abona hosi Davida ni malanza ya yena bari karhi va tlhandlukela eka yena. Hi loko asuka exikuyeni a ya khinsamela hosi Davida mombo wa yena wu ko khumba ehansi. Kutani aku hosi n'wini wanga xana ndzi nga ku pfuna ha yini mina nandza wa wena xana? Davida a hlamula aku ndzi tele ku ta xava xibuya xa wena ndzi ta akela hosi xikwembu altari eka xona leswaku ntungu wu ta suka etikweni. Hi loko Aruwana a ku ka Davida we hosi n'wini wanga xi teke xibuya lexi u humesela xikwembu lexi u swi tsakelaka. Bona tihomu to endla ha tona magandzelo lama hisiwaka hi leti leswiya swo hula ha swona ni majoko ya tihavi swi ta endla tihunyi. Hosi hinkwaswo leswi mina Aruwana ndzi ku nyika swona we hosi. Kutani Aruwana a engeta a ku ka Davida hosi xikwembu xa wena a xi amukele ku gandzela ka wena. Kambe hosi Davida a ku ka Aruwana swilo leswi ndzi lava ku humesa mali ndzi swi xava eka wena. A ndzi lavi ku gandzela hosi xikwembu xa mina hi swilo leswi ndzi nga lo nyikiwa kunene. Kutani hosi Davida a xava xibuya ni tihavi hi mali ya tisilivhere ta 50. Siyabonga mama Hlalele. Ngicela bangifunele verse 24 ngamanye ama versions. English version. There is something I want to finish up with it here. But King David said to Aruwana, Yeah. No, but I will buy it for you of you for a price. I will not offer burnt offerings to the Lord my God, of that which costs me nothing. So David, in bracket, that which cost me nothing. Can somebody read another version? More than
kanana kumama kunabafunda isingisi whatever la somntogobola nya ya futhi inkosi yathi ku-Arawona, cha ngiyakukuthenga nokukuthenga ngenani elithile, angiyikunikela ngeminikelo yokushiswa kuJehova uNkulunkulu wami engeyesihle. uDavide wayesethenga isibuya nezinkabi ngamashekeli angu-50 esiliva. Another vision. Jabulo, it's in only one vision. Is reading. But the king said to Araunah, no, I must pay you for it. I will not burn as an offering to the Lord my God any sacrifice that costs me nothing. So David bought Araunah's threshing floor and his oxen for 50 silver coins. Okay. 24 years. But the king said to Araunah, no, I must pay you for everything. I will not offer burnt offerings to the Lord my God that cost me nothing. So David bought the precious floor and the oxen for 50 shekels of silver. Alright. So we get the mashekels, like some around the mashekels. Aksemarang ngaba siflex out abe bosupa skip amarens. Bona ke mflex in indaba ngalendlela le basalwane. Yeah? Kube nenkinga abantu bafa ngesikhathi sika David ngeke ukufengenzanga kahle ngisho bazalo. So abantu bayafa lana bayafa manje kwathiwa uma bafa kufanele uNkulunkulu akhelwe an-altar bese kwenzwe iminikelo. Kwenzani? Iminikelo kwakhiwa i-altar kwenziwa ukuso lomkhuhlwane lokhona lokufa kungakaphume kufanele kwenziwe indawo bese kuyanike lo mnikelo uzoqima lokufa njengengiso lo mnikelo ngikhuluma ngama offerings lo mnikelo uzoqima ini ukufa ngicabanga lamaZCC noma bangayidi kahle manje bayithatha iBhayibheli kancane ukuthi bayiphi imali bathi nemadrum bakhulumela igama lakho wetheko nyaka ilabo ngawumeleli into mzawenu ba ngimali le vele ngawumeleli sebawo phosa laya vodala mavito abo wale madrum nale moria kwa laba ngane mashaka ya mona yamaZCC matito laba ngane mashaka ya mona anhlaya yamaZCC kwabo laba ngane mashaka mona kaZCC mavito abo ale madrumini le bali wayita thebo yini phikisi brother thebo hayi khuluma kuze phela bakathi yayikhambele phikisi wena uneminyama ngaphi bo lapha phakathi ukhonze iminyama ngaphi ngitshele nje estimate ubona ngathi ngaphi 32 years ulapha le ndaba edrum yayaza nje alright ngifuna sidlulisa le ngahle akukhuluma inganekwane ngithi mina bathathe kancane verse lento iyasebenza le manje kubo isebenza ngomunye ungasumoya kaNkulunkulu uma bakhuluma kunomoya omunye yabona omunye hayi wale omunye enter upon that man in what they have said asumoya kaNkulunkulu umoya omunye waphansi kwamanzi ungangibuza ukuthi usidilela kwina sidinga la sikhuluma ngomoya kaNkulunkulu ukulento uma yenza ngendlela kaNkulunkulu ukhipha lo mnikelo wokukhuluma uthi lo mnikelo wami inkosi uqina umkhuhlwane lo mnikelo wami ukuvula iminyango lo mnikelo wami ukwenzela lokhu nalokhu uthi manje sengiyakunikela to a
right altar. Lento yenza ungasumthandazo, but ukwenza nenkonzo le bese nenkonzo ikuvulele. Senimzela sihunda ngamwe. Lesingenze so, sathana ngalabi umzela sona. Angasilabi. Ngimthela sihunda. You are not wasting your money. Listen to me. I've been 5 years in Kwagong, but God will visit Nickelodeon one day. Like that man, people who have Hambaya Kereke, Mimbikara Babaluya, Ayakongela, Yawa Yayanano. Look, I have figures Kurwanyan, Ikaropa Poson, Ayakongela, look, I could clean a liar, go figure me. You are Umasaku. Maybe Kulmas is best so. Ungasaguqi ngoba uNkulunkulu uzwile imithandazo neminikelo yakho. Nyalo ke sikhathi sokuphendula imithandazo neminikelo yakho yikhulumile tindzaba lekuNkulunkulu. Njengaswa uramsitira njani mbokhanga ninijonisisa ukuthi ungangeni fasting yakuwa fasta mara ukhipha imali awunikeli. Mbokhanga ninijonisisa fasting lokungena yo make sure lesakudaba nalesha kahle ungasasinikele lesikwembu usikhulumisile. Lesako fasta mina nikeli ayisasikwembu. Yeah. Nukutisa mtu ndakana another level. Yaswa nisikhuluma kaso. Kunisiteka kwitsila Bible. La, kunikhushani bani bafa. Kulaveka yini? Give. Offering. Mfundisi, dinotama tihambi, konke kumile kutsenti. Swiswila bame. Palumandu kongela msitingame tumanyone. Watu wotlupa isa kuchaba kurutayala. Sebata kutumisa sa kuwaketa. Makahle kahle singanamndweni mkhongelela asilani mthela sihundla sakufula iminyango yakaswitha kwasipharansi yokususa kungame ekashikhwele. Yes, hallelujah. Lokho ngikhuluma ndiko I see a promotion to I see a blessing to you church. Afase nine mnenge niphima kubika mali bakubimthathiso no we ngone ukhetha letipi. Why don't you stand up? Why don't you clap your hands? Why don't you shake your hands? Why don't you do something? It is because someone like God. Leswi ndzi kufuna vanhu so ene loko ndike heti ku dyondza hi leswi ni nkolele vazalu mangakhulumi kahle ni kona hi mali kona. Ikwele ungakhulumanga kahle yileswe hosa nganduma ngaso inkulunkulu lokufanele kuhosi ndiqolela ngikhuluma ngaso sendakomela qolo kame. Ore sindeta listen to me bazalwane. Bible yiku babuya Davida ata abona ibangwana anashindawana lesikhulu lokho aqhanga Davida lemasotha yebaluya wa plus nyana baye ambona ka Davida ko we are marching no kuyibela masotha we are marching in lo baba lo athi maphela thala ukuthi Davida lo baluya athi tsika atsutsuma hlala beta Davida namasotha afika kisama akizama ngosi dojoyini ngikamagayini Davida lava ndawo leyawe ndawo leyawe ndilabela uenda ndawo yakunyikela ndawo leya banga ngosi sinokini sinotetak nikunika lati humu tek lima choka yako yatsimbela ti humu tek ndada humu tek balu yawa akutek hosi nikoni bazalwane iba hosi labandawo enda altar yeswebo sino sashwebo sashishiliwa but David no it's good uri awunika mara listen to me baba lava kushava because I cannot give something to God that is costing nothing to me.
You know, kufanele ungashiwe inkosta in my heart. Not kanyana it must cost my life. It must touch my heart. It must have something in my heart. I cannot give something to my God which doesn't cost me nothing. In other words, look, look, until you are coached in your heart, until you are touched in your heart. What I need to get a message from Shamina, and that's what someone has in Titanga. We want to know Unikele, you are Nukuru Nikele, also now, Titanga. Mtupunyalo kwa shaba 12.5 ndio bubia na wo awutindanga sina shaba 80 kg unika munu siutinda malenga shaba 80 kg afanengelese. It must cost you something in your heart. Sikutangaza abayi wote wemenigelela siyatangaza siyanikela usakhala angase ahlale phansi wakhuluma noNkulunkulu ukuthi Nkosi kanti ufunani kimi ngingakunikani niyeke ukuhlabela lokho ukuthi ngomnikani na ngomnika uqobo lami ngomnika ithile ngoba lehlabela Excellent mama demo yo onkinako oh wanele ngizo ulaba uhlabela nje uNkulunkulu ukunemali efunaka esonto lakhe maluthi ngina uqamba mana yabona selo bamana uthawunako ukuthi ungamnikani asearch in comments boneni lo ngaqala lengoma siyamsearch ukuthi impela kanakho onganikela ngakho na siyamsearch usaba kunikela ukuthi uzomnika uqobo lo kuyafana nawe awusinikela kuye usayiso manje uzomnika uqobo lo nje uma unika uqobo lwakho ufuna bayizani dada lifana nawe lidade liyathela so nginakho ngizomnika uqobo lwakho mamela phambi uNkulunkulu uqobo lwakho nenyawo lamadada libhekele uphile dawuni uqobo lwakhona sithandaza Jesus nina abakhubekile busisekani nina elikhutshwa yiqiniso busisekani namhlanje thunyiwe uthi uzokhuluma ngale ndaba le siyakhale angikhulumele kwakhe kuphela ngikhulumela ku all channels, all patterns of giving. Last time we showed that singavula imbuke bomama awukho makudla ama chips every day. Our chips are called 20 rand, 17 rand, 15 rand. Sinema let go take my chips uma take away my chips go lapha ikulule umgozo wakho one. One. Hlabela ngoma sizomnika uqobo lapha. Hlabela lelo sesithandaza. Sesithandaza. Jesus. Ayisenqedile. Ngikhuluma ukuthi give more to other people in different sphere of life. Give. Don't complain. Omunye complain izinto kanjani. Uyazi uNkulunkulu ukunika umsebenzi, athi lo msebenzi ngizokunika uhola 50,000, nathi kule 50,000 ngifuna 5,000 kuphela. Uvomuda le mali siyakhe. Ngijabulisa umama masheholo mfazi bakhe. Uma athi phela uNkulunkulu nguye lo akhayo noma khipha wemali. Nguye la ayenza njani? Le understanding le basebani. When ngaba beku 1,000 rand bekungona ugcina ube tempted ufake 1,000 rand envelope uyila pha ubamba iketanga lapha nawe bakubusisa kusho ngabe 4,000 unikele ngale 4,000 unikele nga 500 ukuphi lo 500 umuntu
unikele nga-20 rand kahle kahle beka si-200 rand uthole 500 rand ukuphi lo 30 rand 10% ikhawuntwa kahle bazalwane awuyijampi awuyirobhi 10% must be 10%. No roping game. Uma ikiba ukukhole 500 rand yokiba tweni mfakela uNkulunkulu yazi ngiyamroba ngingototsi ngiyamroba ukhuluma ngiyamroba base siroba njani athi 30 rand wami uku hayi nawe manenze mose nje ukaze unazayo ngaze nginonza 30 rand shikemo nizike na 30 i-serious 30 rand bakunkulu ufuna into iphelele irolekile ithi 50 rand ku 500 50 rand ku 5 wenkama abantu abakutophasi udla nale mali yabantwana awunikeleli awuthayifula abantwana bakho and nale mali asiyakho yabo nabantwana uphizudle nemali yabo ade kukhotsi nokukhotsi yewu ade kukhotsi segmeni ngenyawo seyithandaza ngithathabelana ingoma emnandi ubrother Jabulo withindikangi nakho wanele ngizonika phela ihlabelelwa butsotsi umwazi ukuthi umtsotsi awuyishabelelile yabona hlabela abantu abazi ukuthi phela benza bona imfundiso iqhinezelile namuhla ndorumi wanqindezela kamuno ndorumi waleswakugeleka yashikekateka imati mamani ikuye iBhayibheli liku ungastopi kunike give 7 or 8 hayi lebe ikwaro ntsena dlula ka 7 and 8 we hayi akuthomtha kwena njani hayi bamfundisi ukusingenelile namhla niphumelele bathe we